Ka Dorbar Mangtengka jangka Khasi Hills Autonomous District Council kalakut no hakesengi baar jangka tayo. Bat haga ni kasngikot kidikot jangka council gil ajeng menjur ka Mangtengka ke Bapura jangka senam arajar arpuwei arajar arpuar. Bat kala menjuru ban kala thamai ya kilai teli ki amendment bill. Deputy Chief Executive Member ka KHADC uba jigur merthong uba kemi ketenat Pelatengka. Ulawan ra ka Mangtengka ha kesengi sedang jangka Dorbar ka bapenpau bagajeng Mangtengka ka de ka babun ka jing penlut ban ka jing penmi. Kata ka baduna da kendai pesan hajar sispa lai Tengka. Lamang bagajing penlut kan kot syaka arspa lai kendai klur kat saulak sab kendai hajar nyo Tengka. Kat ba ka khajna ka banyo ulum kan kot ya ka arspa lai kendai klur kat lailak san pulai hajar kendai spa sab Tengka. Bat kat kum kejing Mangtengka ketenat civil works bat ketenat development kini ketenat kibayo bon bahaya ke bahak Tengka ka belakot syaka sispa nyo pusan point iwei not klur Tengka na ka plan bat non plan. Kiwai pat kitanat ke bayok bon ya ke bahak Tengka ki kentop ya ke forest administration ke banyo pra point lai pra klor Tengka na ke plan bat non plan katanat revenue bat finance ke banyo nyo point lai klor Tengka na ke non plan bat ke general administration ke banyo lai po point lai sau klor Tengka na ke non plan. Ula penting bagi sorkar pedeng kalamang sau po klor kendai pusan lak Tengka lengba ke finance commission ke bakat san. Na ke benta ke senam arajar arpo arajar arpuwei kibedai kitait bat antait grant. Hakani kesengikut jangka Dorbar ki MDC kila ajing menjur ya ke Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill arajar arpuwei ke Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the CM, Deputy CM and Electors of Nongstoin CMship Third Amendment Bill arajar khatar. But ke Khasi Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Markets Second Amendment Regulation Bill arajar arpuwei. Kayeng Dorbar jangka KHADC ha kesengi baar. Kalau menjur ban pak syaka select committee na gabenta ban penrong sakatu kani ki kendon ha ke Regulation and Administration of Land Bill arajar arpuwei. Uba pencengan NCM ha bakran na ke Dorbar ulong baka kendau ka siap ka hab ha ke District Council. Henrai ha bapet ya kani ka bill la i kumba kalit pendam wat hanur hanu. Ulong bakani kamat kadai ke bakongsan batkan bah shibon ada ke executive committee kan empat menjureka kanang banyo penyatai bat ban penbet igijing duna hakabil da ke bapa ashwa syaka select committee. Nakaliang chief executive member uba Titos Starwell Khan ulong baki executive committee kal ajing menjur ban pa ashwa yakni kabil syaka select committee. Bat hadian beladak ban syong perkhat an salum biang ke Dorbar Kerpang ban menjur kabil. Ya ke committee and clear the chief executive member kumu chairman ha ka bagi dikot kin kentop yo nong yalam kaliang persya uba alam perang bla uba pencengan NCM uba Bindo M Lanong uba Martel and Mukim bat uba Paul Lengdo. Wei pengitu ya hot kendal. Jadi nyasa men lembaga notice the operation act 1971 have a first section else while assisted Malaysia Wasna notice 1971 di anak-anak yang sekitar lo untuk lo teskor di hikmat kali karena domnya yang hikmat kali dengan punya nak kata kuningan baru hati siapa kata tunjuk orang buat yang itu dia hakaran dia domnya mari kita buat because while assisted onda orang dan mereka mismo kita bombringnya kan bombring tapi perlu antara hal hal dia kenapa it is a document for us to fix the high of the Supreme Court as per the territorial history of this industry as per the territorial right of humanity. Hakani ke Dorbar Mangtengka ki MDC ke liang persya ke kentok teng ke executive committee ke belayalam da ke UDP. Halor kejingi olat ke Sorkar Asam bantai ke transit kam Hakanapara. UMDC ke Seng Kongres ubat Charles Marngar ulong baka council ke Lepulam hakaban Chimkia Mardor. Wat haba ke liyo jengte balor kejingtai ke Sorkar Asam ya ke transit kam Hakanapara ke bahab apo upur usam jangka council. Bat haba ulale jekendo ya ke Deputy Commissioner jangka Distrik Ribhoi ikong RM Kurba ila penpau ba im Melayu eka nukuno ke Siti na ke KHADC. Hakabaidai bat kene ke benta. Nakaliang UMDC kemeliam uba Ronnie V. Lingdo, uladawa bari bantung da kenhun toket persya UCM karat marwet, urang ba asnong ka Kanapara baru acting CM ka hima meliam, banlap laki don ketine em, hagaban ailat ke Sorkar Asam ban kentur put bean, hagi jaka ke bahab apo put usam jangka council. Bat ladalap bagi don keti de ban pengat yaki kat kum ki kendon ai.
executive member ke KHADC uba kami ekatanat ilaka uba Jamborwar ula pensyai bagi executive committee kalap hak mardor ke Shithi Syau Chief Secretary ke Assam ke Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi bat Deputy Commissioner ke Kamrup Metro hak kebaidai bagi jintai ke Sarkar Assam ya kini ke transit kam ulong ba usiem ke Hima Marwet pat urang ba snong ke Khanapara kila ujor syaka executive committee halor ke jintai ke transit kam haga jaka bala long try do ba Nathaniel Thangkio Uba Charles Marngar uladawa bagi executive committee ke Dewan Kot Hajar ya uba Nathaniel Thangkio. Uba dewi try jaka bat ubalong ru ubasan ha kahima meliam namar balak badan AA halendet jongkania. Himna imana ke jaka kadam hamde pasnai ke transit kam dari government of Assam. Ngan ngom hari ke sini dari munjur ramro. Ya aku didekat juga council. Ngira ada bondesa. Bat penpra Lalu ngingat kata, ngingai dilukat, jauh dari ini kepada orang. Nyaman ada bangsa banyak tempat. Dalam ngingat kata menibri, mengiru, menjur kepada yang Jakarta Pasar. Masih yang dari Surat National Highway, lah syakira bagi putusan juga sama. Dan kami ke Jakarta Syah di Kansikam, kedai ke Jakarta. Kami yang kejadian responsible kejadian cipta kami yang cipta kami. Jangan ada yang bodoh. Ngasih kita kamu. Setiap kisah masa anak kerja, nama masuk, bapa panggil kita, bapa tahu itu ni apa? Lain, lain orang lain bawa. Kian di sini, yang ini bantu kamu masuk. Kena kita cepat dalam yang masuk. Jadi kalau begini di sisa mereka jumi ke office, mereka jumi ke executive committee, nilai sih ke kampus. Katakan kampus ini pemula ajunan, nak kalian jom di nomor kita bagi apa dia kata all party meeting nak kita bagi fruits secara state government yang ini yang isi sesiapa nak kita akan proses sendiri nak kamu pun kata nak kita isi yang satu baik kita berdalam. Chief Executive Member ke KHADC ubat Titos Starwell Khan hakan ke dorbar ulapan pau ya ke jingdon kam ban penbet thamai ke rukom trekam jong kitanat jong ka council. Namar bagi don kitanat bagi nong trei ki hab ban susongkai bat kim don kam AA ban trei. Ulong bagi don kinong trei bat ki officer ki ba 4 GE dor haduk mentah. Bat habalet ka kamera jong ki la syam basukhang talabet bat ulong bagi executive committee kan leak da ke beteng ki officer ki bam juan trei. Nalor kania ulong bagi jing ai jing syakri kinong trei ke suki bha. Namar ki kam ki bari ban pendep hapo sitayo la syimpor dagi benai ban pendep yaki. Chief Executive Member ulong ru bagi nong trei hakatanat forest kidon dagi sepangut. Hendrai ke balapan kendet dagi Executive Committee kedai bagi diang kila nangja nagi klau jongka council. The camera, kung officer ng council, habang i-attend ako sa session kalau, baging snap yung gamaniyan na, baging snap yung member na, batang ko, dan ibandul tau, jadi assurance, dan kita kesimpulan tiba bila keren.